spesial Papai Queen. Awawan audio aman. Lema batin Sunda meneh serba salah ketusuki sun sadar wis kowe geni manewa wirabu alah akhirut Papai Queen buat bos toleng. Apa salahku lawong demen Papai Queen? Apa salah kula wong cinta? Pinginan kula kan ngomong Papai Queen remane wong wirabu. Bos Ubay, bos bongsor Papai Raya, oleh-oleh Karisma, bos Agus Arepanok Tuti, Adi di asik, buat Arinda Musik, bos Dekos, bos Agus Arepa. Alah Nok Tuti buat Tete Lupi, Dedek Hari, Mama. Demi cinta makin diwayo asangan rabi Papa Queen setuju. Ora bakal Papai Queen ngimpi antara cinta lan dosa maju salah mundur kesiksa bos bun malah demeni karo penyanyi. Apa salahku lawong demen palang mantri? Apa salah kula wong cinta audi? Pinginkan kula ngomong remane wong wirabu. Spesial Nok Tuti aja sampai Nok Tuti dilema batin lara sayang. Bos Arepa, bos Dekos, bos Ubay, bos Yudi, A Anton, alah Papai Queen sayang. Koba aye he 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 ah. Kayak es demi cinta makin diwayo asal rabi aa setuju. Masa tujuh dok kalah kumaha ge. Antara cinta lan dosa maju salah mundur kesiksa Papai Queen demeni wong duit lu warga bos Agus Arepa.
tusuk duri bos teko apa cok wis duwe rapi apa cok meneka ro penyanyi nok tuti sayang Tete Gita apa salahku lawong demen kos Jepang apa salah lawong cinta aku pingine papai raya pas Agus arepa paling setia. Oke, akhirut Udi.